Syak siadiap ulenok Lashkar u Abu Saifullah we ulenok bakongsan jong ka Lashkar e Taiba Rajula sisamani ublasen kerteng kum Abu Saifullah ula syak siadiap hakatan sens jong ka Pakistan u Saifullah ubalaong baudai ubadon ti hakajing yartma yakatanat Rashtriya Swayam Sevak Sangh Hanakpur Hausnam Arajar Nriu ula syak siadiap hakiri thombor ki bomla bantem kitlong kubor ki athu baudang trai hakawai ka Lashkar mudul Nepal ka bapet ya ka pisa kajing penrungkam bat kajing penpoi marbam bat udang yarap ikleno banrung sepo India bat banlum pisa Saifullah ude uperlok jong operational commander jong ka Lashkar u Assam Chema ubala khotsen Babaji na lor kane uladon tiru hakajing thombor jong kleno ya ka ketem jong ki CRPF Harampur bat kajing temu ban hertma ya ka IISC Bangalore Saifullah uladon tiru hakajing hertma ya ka Indian Institute of Science jong ka Bengaluru Hausnam Arjarsan bat kajing hertma leno haka ketem jong ki CRPF Harampur Hausnam Arajarway kane kajing syak siat jong Saifullah kelaja katuk nesngi hadin cooperation sendur kajing hertma jong India yaki ketem leno Pakistan bat ha Kashmir balabat da ka Pakistan haka New Tarik upnai me ka India kletu papalat hispa ngut kleno klayap ha kajing hertma ki bala penlong da ki sipai duriau bat ki sipai suy na pedang kine ki balayap kidon san ngut kleno kibadai jong ka Jaish e Muhammad bat ka Lashkar e Taiba na pedang jong ki kidon umudasar khadian khas bala khot kerteng kum Abu Jundal u Hasif Muhammad Jamal u persarang bakdo jong Mulana Masud Ashar Muhammad Yusuf Ashar u Khalid u bala khot kerteng kum Abu Akasha bat Muhammad Hasan Khan kane kajing khenra persya ya kileno kalalong hadin kajing syak thombor jong kileno haka arpu tarik April apa halkam jong Kashmir bat penjot ya ki tem leno haki New Delhi ki Jaka hadin katu ganesngi kadba ke Pakistan kadang hiartma da kilingsun ya ki Jaka riu pai pa bat ki Jaka sipai jong India ki sipai India kila hiartma biang bat her ya lai Delhi ki kat lingsun ha Pakistan